Готов. Так, вы готовы? Мы начинаем второй тур нашего конкурса. Но перед этим мы бы хотели вам сказать, что завтра с 16 часов состоится на уличной сцене нашего ДК концерт «Фестивальные огни», где примут участие участники прошлого. Turar kıyılaptırı antahın bilipinleri boğuğunun sarsını külü doğuyanı güdebit. Ol kenitten ihnen ağırdamakka külü doğutları birine koratıgar bolosakka ağız şahstan estrada artistler kıtıla legendey, kündey onu dege bilgi artistler kıtıla ketsir boğuğunu emeği diyegit bu ahıgı kenitten körü potensial. Итак, мы начинаем второй тур. Встречайте участницу под номером 1 из Мирнинского района, село Орлах, Альбина Петрова. С песней «Олонко» койдуда. Альбина Петрова. Встречайте участницу из Сундарского улуса Марта Чирикова.
чыгарыла. Алена Романова.
Линда Захарова, Тамбовский улус. Встречайте участницу из Амгинского улуса Анастасия Черноградская. Анастасия Черноградская. Сценага көрсүн Юрба ройнотан кыттар Вероника Иванова. Айталина Спиридонова репертуарыттан «Ылларый». Meski
Вероника Иванова, Юрба города. Салгы сынаға ыра хайвекан ұлыттан кыттар Зинаида Сивцева. Уққан қоғануғар, өлкен мелодиятығар тоққа хыйы тойуға. Зинаида Сивцева. Салгы сынаға орты қаламаттан кыттар Анатолий Гуляев. Афанасий Гуринов арчылан қоғануғар. Семен Ченянов мелодиятығар Саргылан Сахам Сире. Yürüktüm sovada,
сыйлама көрсүң, Оғысастен авторской үретінен Чурапчулугуттан Василий Николаев. Василий Николаев, Чурапче Уа. Родион Еремеев тылларгар, Алексей Егоров музыкалыгар, Мунчары сыдага Аман Винокуров.
Selamat sana barang bola Tos koyup berjol bungkut dari donyane Trong sinin selakin arti Аман Винокуров, Чурчинский улус. Песню «Дуо» из репертуара Алексея Винокурова исполнит участник из Хангаласского улуса Роман Николаев. Встречайте! Oh,
sa samba Ustaya yettendo Sevdi Niçerim belekten En bilgileri gün Yolladar Роман Николаев, Хангаласский улус. Встречайте участницу из Нюрбинского района Саина Горохова. Саина Горохова. Мелодия Ульяны Сергучевой, слова Натальи Михалевой. Сая Ахтылган. Для вас исполнит Дора Бурнашова.
Gönlümde olanı gün doğmayan olanı tuğga olaran ikili barimi kuruyan hati barek solduran elinden koran oynayan bir duman içinde çulduran eneyin sıla dimedin Дора Бурнашова, Нюрбинский район. Минчонам. Слова Михаила Иванова, мелодия Романова Степанова. Для вас исполнит участница из Усть-Алданского района Евдокия Фомина. Du
Евдокия Фомина, Усть-Алданский район. Встречайте участницу из Верхневилюйского улуса Марианна Хабусарова. Eski soğuk değip diker, dediler diker, dediler ben küsküner diker, dediler ben kınar günleri diker. Değilik silik bilen, ülkeyilik udağlıdım, vaktan tardarıklarım durup, yelikten sarile kırdalı, ustunuya tutağını son, tarım bulmuş durum ödümün, eterelim elek geledim, emeline ençeriyen, bügesin bak bütün diye, benim bitti, hanaymak kalınmadı, kocayı var
Вегетли Улуха. Сынаға көрсің, Петр Тестерев, Қағалас Улуха. Петр Тестерев. Көрсің бәғығылас ұлуға Николай Васильев. Байбал сәмәлі репертуарыттан кәллім дойду бар.
kellim doydular Tellerim duybu sanam keseline Hatta gemiye sürerim ne müsteqladim İyabim Aylar kelgiyen tupsubut Mudukça sidinan tunuybut Kekalan kigara dolguybut Allah'a keslamda arguybut Eyyehemiliro kehilehiyemin Olirem kılların töbeber Kiyemin sebilim Bilemin Degelen ayamı selibin Ebebil anını kalanı oluran Ebebin eylin İyebin Aylar çelgiyen tupsubut Mudukça sidinan tunuybut Kekalan kigara dolguybut Allah'a keslamda arguybut Günümlesten çiçekler, ıllılar Göğüste durgan o salgınlar Ihallar sarabur Duayalar Nafnari eylerin kupun Kuhallar aktılar miryalar Duhabır ahallar sananır Ayallar Aylar çelgiyen tupsubut Mudukça sidinan tunuybut Kekalan kigara dolguybut Allah'a keslamda arguybut Aylar çelgiyen tupsubut Mudukça sidinan tunuybut Kekalan kigara dolguybut Allah'a keslamda arguybut Николай Васильев. Ряхова слуха. Көршің сыйдағы Анна Борисова. Неге ханала слуха. Faith and soul.
tiris aptan adılları Kustan igin sevmekte Anna Борисова. Сынаға үйеге білулуғындан көттер Жанна Иванова.
Жанна Иванова, Юэгэбүлү улуга. Салгы сынага Покровской коротыттан кыттар Алена Слепцова. Алена Слепцова, Ханасулуга. Күлді күрәшен бейт салғы сыраға көрсің, оны тәңе істің, сақам сире барақсан дейін Иван Гоголев күнді қоғанығар. Гран кергенен мелодиятығар үрені бүлі қорадыттан толырор Светлана Алексеева. Kuruduktum,
Barbarın bozkuri bokurdu Saran seni doydurdu Melcem kurdu kubulumu Sayını sordu Айсен Аргунов, город Мирный. Встречайте
участника из Мирнинского района, село Сюльдюкар, Александр Иванов. Авторская песня. Ortalıydığım kələmin her kolum boğan yüzgemin bulcudadı Sügemin, mahkanamın Kurbarı bırakın kendinen sanlı var sağın Sügemin nar ayıga var Ölümden kanamin bulcudadı Boğamın Ortalıydığım kələmin kalemin Ömürgen yüzge bitsirigen Duya padaran buldan aldan Ulara boğabı Sılgaya diken bilgen Vurmaya dilgiye tüyenler Baralay geleler kıldın altı halı Ayuru bitti de Heken bayanay yalnızdı Amamı Sirey ben ukarın Salim köyün yazıyla Bu gelede Soğukları kıstım bir dağı Uçukamı boğamı Ortalığına geldi Ayağımı Sevdim o bulduğamı Uçukamı boğamı Ortalığına geldi Спасибо, для нас выступал Александр Иванов. Ну а сейчас встречайте Роман Алексеев, город Якутск. Нет. Арайдык болуду болду. Да мы пошутили. Дәкелі күрәштәрбек. Ихилтимит, көртимит, әт кулгақпытынан, илі қарақпытынан, одан маттан, итне маттан кейәдігі жүліп себебет көріе, исте, онатын хен күрәшмен тағылыматтан, итне жиғакер тейінгет, сәттікіді ғыдаңгет, бұл бүйігі жөрі кейәді ақтағынан ағаңгет, араға кинолары болу ген, ватсабынан сұрып қаваты тарғатаңгет, маттан кейәуттірінде, бізі кейәді атарыңгет бағырабыд. Итак, наш первый тур подошел к концу. Мы приглашаем вас всех завтра в 16 часов на площадь нашего Дома культуры, где перед вами выступят призеры прошлых лет нашего фестиваля. До новых встреч! До завтра! Onu da gün asıl bilgi, doyu kaygı köyünce sürpekti, laureatları, diplomatları bilecek, onun dolguya da sarsın, tüyde bir, göğsü yokta, geri! До новых